Kasiti upol shiki Galatia. Kalenong kamaningkong. Upol o apostol omna kibrio lemni do brio. Henry do Jesus Christ. Paro blay ubo kupa. Wala penmipat ya uni gibayap. Bat ki para bangit barok gibadan ringkat bat nga. Haki balang ka Galatia. Tolong kajingay happy bat kajing sok no blay ubo kupa. Bat no Jesus Christ ubo try jongi. Wala IT no iladi na marki pop jongi. Baunyok pelat no ingi nagani ka perthai basnio ka pamenta kat bakum ka monu blay baru kupa jongi hau batolong ka buram shiki pam chukot ki pam chukot amen ngas ngau lingo bapila kendrian no shen kata kata na utaw bala khot yapi haka jinga ayu Chris shaka waipat ka gospel ka bamlong ka waipat ka gospel henry tang badon ki bapen khuslai yapi pat ki bakwa ban pen kelas niu ya ka gospel o Christ Henry lada mangi lani wa angel na beneng. Ngi tu khana api ya kanu ka gospel ka ba pher na ka bangila ya tu khana api to ai bo onlong bala timno. Kumbangila ong menchua nga ong kumju mentapat. Lada unu nuru da ya tu khana api ya kanu ka gospel ka ba pher na ka ba pila priang to ai bo onlong bala timno. Namar hatu mentang nga bho igi brio ne yo blay lani ngawat ikaban pensngop ha igi brio. Lada ngadang pensngop hai Gabriel ngam simlong usyakri Christ. Henry nga pentip hapi ko para bangin. Siapang kataga gospel kebali tu kana manga. Bakam long kat bakumu brio. Namar ngam simla priang yaka na ubrio. Lemne om simla hikaya nga haka. Henry kalawan hanga da kajing penpau u Jesus Christ. Nama pilio asngaw ya kajing long jonga meno haka niam kijiu. Kumno bang laju ben ya ka balang oblay shika deye bat bang laju penjot ya ka bat ngalanang start nang start hakan niam kiju na lorbun ki para bayarengkat kerta bat nga hapedeng ki para jatjo nga bat nga dalong uba shit hem shika deye siapang ki rukom pateng lapateng jongki kepatemen jonga Henry haba oblay ulas ngobha ubala penkentang yang nga nadu ka kepok ke kemi jonga Waru bola khot yang ha deka jingai ei jong pan pau ya ukun jong hanga bangan yo ya thu khana ya u hapring ki gentle shi sundan ngam shim ya salashu bat ka do bat ka snam lemne ngam shim let kiyo sha Jerusalem sha kita ki bala long apostol shuwa yang ha Henry ngalalek no sha Arabia hadin kata ngalalek pai pat sha Damascus nangta ondala lais nem ngalalek kiyo sha Jerusalem ban khmi yo Petros Bat ngalasa bat u khatsan singi. Henry yano pat naki apostol ngam shim yoi. Light na u Jacob u parau drai. Menta siapang kita ki ya ki bangat ho api. Hakmi hakmat u blay ngam lam leer. Hadin kata ngalawan siya ki pang ka Syria bat ka Kalikia. Te perchim la itu khmat yanga daki balang ka Judea ki baha u Christ. Henry tang bakili osnyo ba utau bujule pen yangi meno. Menta pleng uyalap ya kata kajinget ya kaba uju penjot chisien bat kilia pendan burom yo blay hanga